kako ste, šta ima? Danas imamo posebnog gosta. Moju nogu! Danas imamo posebnog gosta, Našu mamu! Da! I sa njom ćemo da igramo igru. Imamo ovde na tabletu, igrali smo ovo sa našim prijateljima i imamo dve opcije. Istinu ili izazov. Kada kliknemo na jednu od tih opcija, on nam da za istinu neko pitanje na koje treba da odgovorimo, a za izazov neki zadatak koji treba da izvršimo. Tako da, hajde da počnemo. Hajde. Ana, molim te, idi donesi jedan paket koji je ispred bele kuće. Ajde, molim te. Pipalano i plašala je. Ne. Pipalanina i plašila je. Penjala se tati na glavu. Ne, putovala bih svuda besplatno. Ja ću izazov ovog puta. Da vidimo. Aha, sljedeće dve runde, u stvari vidjet ćete, znači šta treba da radim sljedeće dve runde. Da li voliš da pevaš? Da. Da. Istina. O, jesam. Kad sam bila mala, vrlo često. Čak. A sada I ja. hodala u snu, da. Izgleda kao da si pila kakao. Ili... Nemam smešnice. Ajmo svi. Auć. Nauči ja. Ovo je tam. Da li si nekad pokušala da pitaš roditelje da ne ideš u školu? Ne. Bacam tablet, hvatimo! Baciš ovo. Hvataj! Mama, stile spavam. I mami je grozno! Može? Ko je tu? Ovo je Nina. To je Nina, da? Pa to je Nina. Nemoj da bežiš, Nina! Okej, do kraja ove igre treba ovako da stojiš. Tako, sve vreme. Šta te čini srećno? Moja kćeri. Ne. Ovako, i nemamo omiljenu pesmu. I've got a fire for a heart, I'm not scared of the dark, I've never seen it look so easy. I've got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left, a shell of a man who can never be his best. If I didn't have you you'd never seen the sun, you taught me how to be someone, yeah. Pa ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidjelo, molim vas, lajkujte, šerite i subscribe-ujte se na naš kanal. I subscribe-ujte se na naš kanal. Također nadamo ovaj Karmin. Također nadamo se da će vam se svidjeti naši videi i da ćete uživati u njima i da ćemo vas vidjeti sljedeći put. Zdravo! Jesmo gledali. Ajde Nina, šta je ovo?